Alright, inte nga ro din irugi nga ibasa dati problem of the day nga napadayawan nga mai drama ita nga malem. Ti pakasaritaan ti parigot iti biyag ni Manang Marie nga dinan in lanad ti address na. Kastiman nga rod or sagudahin nga rod ti surat ni Marie. Dear Cassie. Iti deti nga gundaway, hindi nga ro din ti panakaibasa, ken panakay drama ti napadayawan na surat nga may kanbiyag ita nga malem, nga gapu kini pagayam tayo nga nagpailinged itinagan a Marie. Ket kastyuman ti linaon ti surat ni Marie. Dear Kasinyong, kablawang kay man tinaragsak nga aldaw yo dita na MRC Studio nga kanayon nga mangparparagsak kada kami tinaldaw-aldaw babaen kadigiti na duma-duma nga pakasaritaan nga ing kayo basbasa iti Facebook. Naawis met tiriknak nga mangiburay iti pakasarita Kasinyong gapu ta iti agdama nagulo ti pamilyami. Ket kumanti agpabalakad wenno kid daw ti balakad kada kayo nangruna ka digiti agkakalaing mangted balakad nga agbibuya iti daytoy nga programa. Kastina ko na Kasinyong nagulo ti pamilyami. No kasano nga naibagak dayta? Kastoy man nga rod arugyak ti amin. Ginok tayo lang kakadwa. Ay, dupit ti anak. Serpi na nga data ito yung store. Ay, Wayne. Ay, talaga sa bali ka talaga. Parang Mart. Wayne, kaaduna. Nya. Adaman dito'y store dagiti mamartek dito'y lugar, me. Ay, naaya. Gumatangak man, Julie. Anya tigatangam nana. Ay, gumatangak man ti kapeken asukar, tahad na pagkapek ito no bigata masapa. Ay, mabit lang nana. Ay, naaya. Anya nga tati. Anya nga tat maganganap dagito nga mamartek ta rinabi imot laangan nga maranak soda dito store. Ay, Diyos ko aya. Jakla pagan ano ti kasta nga lalaki. Imbag saan nga mamartek day di asawak. No saan laan nagsakit agad. Ay, si bibiyag kumapayla ita. Ay, da kami ka di ti paspasagitam. Ha, Mare. Anya? Ay, itay kapela nga sa sumanao dita, apay. Gaputa. Kaya mong gatagat saan da ka nga mangmangay. Nang nagdakayap. At tiga na ti gatangin yun, Nana Marie. Ay, mabiit laeng Julie Anya ti kunambar. Ikunak. Da kami ka diti paspasagidam. Ay, ada ka diin nagnaganak. Ay, ganda kami mutlaeng ti agiinom iti arag diti Tianggida Julie. Ay, sika nga talaga. Bakit ang ka, gimaritas ka manayin? Takas na tangiwat mo guys. Inig guys. Anya? Gagbay sumay. Saan ka di, kakadwa? Ay. Di kay makaiturod, aya. Siyaklat ba kayo turod? Ay, sika Mare. Saan nga gapo? Dati nga kapitan ti asawa. Agin lalaing ka didag. Sino tinag ko na nga agin lalaing Si Bart. Ay, Bartolo. Ay, sardingan na ka. Awan ti pamanagnag mo nga sikat ipaspasaginak. Ay, yan nga saan? Anya nga awan? E dinto nga da kami mutlaing tag-iinom diday. Kat anyat pa kasi kuram kada kami. Daw-dawatin mi kadking kat ipag-inom mi iti arak. Ha? Ay, saan nyo nga daw-dawatin kanya ka? Ang pasalsali kayo dito yung store ni Julie. Apay, nadalapos na kami. Ay, saan na?
Aging masikura na kamangkit-kita ka dagita lang ayo nga mamartek rin na biikay lang nga giinom iti arakan. Kanya ko matibibiyang mau. Kaginom kam lata ah. Taad na karod, kwartaming igatang miti anak. Pahay di kay maasyan iti pamilyayaw. Kutsi ka. Adda anak mo si Kabartulaw. Naaging ga ita di pa'y nakaturpos iti kolehyaw. Agad apay. Nagkunaking ka nga marigatan na kamang paadalitan na kao. Kat agbarte kag takiket kao. Tak kwartak bag, tigas gastusan. Pagbanbanugak, ti busbusbusan. Ay, po ay. Ay, tumala ka ditan. Mari. Hindi mo kayat, nga datati agka. Datati agkaala. Nakayat mo nga saan ka adakis kanya. Saan nak iramraman ka dagita imarmarites mo. Na yan. Awa matimbagbagat na isuna ti pasagitak. Gusto na detan Nana Julie, Nana Marie. Na hindi ito tigilat gatangin yun. Ay, aguray ka. Nalipatak samat tay pagbayad ka. Anya? Aguray ka. Aguray ka. Bayadak tulaan no bigat nga masapa. Ilistak na tan dito ilistaan nyo, Nana Marie. Dapat saan nyo nga nabayadan? Wala sige. Listam lang tangaroon ng mga aguray ka. Sakbay ka agawin. Among ka diti kasinsin mo. Sino? Nana Marie. Kasinsin mo nga sila pa. Saan ka di nga simurot? Itis lalaki. Kitimbati na ti asawa na kinanak na. Sino ni Trisha? Nana? Why? Ay nakit agsubsubli ka no, iti asawa na. Ay na, Jackman amo, dahi nga kasinsin nyo. Ibabay na launay ti pamilyayo. Dahi taman ti damag ka. Adam amok iti lugar nga, ayan ti simurutan na nga lalaki ide. Kat naumangatan ati lalaki nga simurutan na. Kat ada sabali na nga taga. O ita agsubli iti asawa na, iti sigod nga pamilya na. Angem dati bayaw yo. Si Mang Katangamay, inaklon namat ti kasinsin mo nga silapay. Ay naawan ti bibiyang ko kadakwada, Nana. Biag da day dyan. Kinuray da kayo, Nana. Saan nyo kuman is-istoryahan da ka nga banag? Is-istorya. Tapos saan nyo nga pagtuladan? Tadagita nga arami. Dakes dagita Ay nasi ka, Julie. Saan mo nga tultuladin ta kasinsin mo? Nanang. Ay, nasaya at baraw. Ala, eksakto, nakaidasara ko niti pangrabian ta anak ko. Wow. Mas ka talaga ti... maangot ko pelang nanang kat naimas dito linuto yon. Ay, katuwa na anak ko. Naimas nga talaga ti lutaw. Kan, rumbeng na laeng nga ilutuang kay ti agkakaimas sa makan. Nasingpet ka nga rod nga anak ko. Kanay, kumusta mo't ti trabaho anak ko? Nasayaat mo't nanang. Gagangay lang nga mangrugi akit ti baba. Tagagangay madlaan ti kurso ngayon turpos ko. Maawatak day ta anak ko. Amin mo't kat mangrugi iti baba. Ala, basta ti nasisita. Agagagat ka. Agan-anos ka. Ken agtrabaho ka iti nasayaat. Day tati rumbeng nga ramido anak ko. Nanang. Mala. Agsangot nga ron nga mangan. Alam mo nanang. Ay, magpay dito anak ko. Nasingpet. Nagasat to ti agbalin nga manugang ko. Saan kayo bagayo dito nanang? Agkadagpay sumay. Apay, awan ka di pa'y tinubya. Dandanin nanang. Anya? Ay, dagayam ti ar-arbumon. Agad di mo la imbagbagakan niya akong barok. Sa akong tulayam amo ananang no sigurado nga manubya kon. Amo ka de. Secret. Ay na, secret ka pelang but anak. Ala ibaga mo na. Taga-anaw, amok ka de. Kaubraam ka de. Basta nanang. Amok tulat takada kayo. Ay na, ala, excited ako baraw. Nagasat to de nga manugangan. Taabos ta nagagat ka.
nasingpot ka pa'y nga anak. Ken, saan ka nga, pangadadigiti lalaki dito karuba tayo. Nga niya nanang, akit pasig nga altak dagiti karuba tayo dito. Imbag kiti saan ka nga na-influensyaan ka dagiti karuba tayo. Agit, amok ba tuminom nanang? Uwan angem saan nga kanayaw. Kano man uminom ka, isa ka lang makita nga uminom no adaw kasyon. Uwan nanang, mala, okay lang dito anak ko. Basta't importante, saan ka akas ka dagiti amok ditoy, nga haros rin na bii, nga mabartag na. Ay, gumatangak man, ninda, dati lakom nga karnet baboy. Dati liyempaw. Ay, wala na mari. 2 kilo latan. Magustuhan namin ti baraw. Ay, kat naglaing nga mga no sumangpot manipod ti trabaho na. Ay, adaga yung trabaho ni Kevin. Nana, ay addan nagturpos nga rod iti kolehyo. Saan nga kasla kadag iti daduma dita? Kasano nga men? Ununa undamit ti aginumi ti arak. Ngem dayta atupagin da kuma. Dayta ngati ko nakaon. Ay asikasunda ko at agtrabaho ta nagastos nagpakolehyo. Ay kasano? Adakit ding aga barbartek da. Ay di da pa'y napagturpos ti anak da. Ay takit agin inom ti arak ti ubrahin da. Ay kat ada talaga kasta na mari. Akit baybayam kadlata ida Ay sudan tumut ti agsagrap No di da mapagturpos dagiti anak da. Ay gusto ta ko na minda. Imbag kanya, nasaya at ti anak ko. At nasaya at ti panang padakil ko. Kaya sa anak nga mamartag, tapno no ti kastak. Kaya sa anak nga agbusbos iti kwarta. Iti awan ka isiskan na. Ay, imbag atay day di asawa. Kaya saan nga mamartag, akas ka dagiti kaaruba me ay. Pati dito'y tiyendaan siyak pala tipas pasagidam. Anya? Ay. Tumalna ka man, siga mare. Talaga nga dinaksardingan. Nye. Ay, amok kaya nga da ka dito'y Bartolaw. Anya nga wan. Anya nga di mamaw. Nakita nak siguro Anya saan lang aya? Nagitam siguro nga sumunga da. Umasidigak titaw. Tamo mait nga dito'y paggatgatahak ti karne. Ay, awan lat, ay, apo, aya. Panawang kay malangan, nga dati tibayad kon mindan Dakon nanang. Ay, umay ka dito'y kusina, baraw. Eksakto, agidas-dasara ka. Nayunan nyo ti sa pinggan nanang. Anya ti kunam. Di ko na, mangnayon kayo ti mesa nga pinggan. Adamot gayam kaduam anak ko. Uy nanang, kadwa gayam ni, Jelay. uy nanang. Jelay nga balasang ni Bartolo. Uy nanang. Apay nga da dito ni Jelay. Naimbag nga rabiim. Auntie. Nanang. Saan ka din yung magkakada kayo di nga? Dandanin adayam amok kada kayo nga. Agbalin nga manugang yaw. Anya? Nabayagin nga gayatak ni Jelay nanang. Ngawitilain kalabas nga inaklo natin panagayat ko. At dan 2 bulan mi nanang. Anya? Kaapin nga raw. Nga itamla, nga ipuddo kanya. Idila na minsan nga rabi nga dinamag kuking kano addan ka ayan-ayat mo baraw. Pasensya kayo nanang. Pasensya kayo, auntie. Amok namin nga. Amok namin nga daririyo kani.
Tata Bartolo, nga ama ni Jelay nga kayan ayat ko. Ha? Uwen, auntie. Amumi nga. Kanayan kayo nga agapan no, agrana kayo kini tatang. Iso nga mabutin kami idi nga mangipod no king kati. Ti amin. Uwen nanang, Ay, yun na yan. Kevin, anak ko. nanang, nasaya at ni Jelay. Manula bulan nagturposen iti kursuna. Ay, amo ka din ni Bartolo nga amam dahil to'y balasan ka. Iso tinagapan mi nanang. Uwi nanti, amunan. Nasaya at mo ti panangaklon kanyak ni Tata Bartolo nanang. Anya? Maikamang ka. Iti dayjay nga mamartag. Nanang, agbalinton nga katugangan wenno abalayan nyo ni Tata Bartolo. Agbalinto nga katugangak. Isa nga naanyaman ti sa inyo pagkinaawatan. No adaman ti gurang-gura iti maysa kan maysa. Lipatin nyo kumapelang. Kiturnusin nyo kumantilangan-langan nyo. Uwi nanti. Ay, di Bartolaw. Agbalin nga abalayan ka. Uwin nanang. Agayan ayat kami. Kini Jelay. Tigi nagpaiswan na. Natulagan. Ti pa nagkalay sa amin. Anya? Ay baraw. Panunutin nyo pala nga nasaya at dayta. Panunutin nyo iti maminribo adara sakbe kay nga agadardara sudos nga agdesisyon. Ang nakaikad din kami nanang. Uwi nanti. Masikugak kami nanti. Aniya? Dua bulan ng tisikog ni Jelay nanang. Agbalin kayo nga lola. At danto na po ko yun. Aniya? Ha? Nanang. Aniya? Nanang. Ay, unay mo't na ito yun. Ay, Ti kinaado, ti pakaikamangan, ti baraw. ay. Anya ti sasawa, msika mare. Ti pailaing pamilya mo, ti mamartek, nga karuba may. Aging nga dito'y pasmasagitan na pailaing. Ay, da kayo ti may dimanon dito'y balay ko. Dito'y balay may. Gaputa da kayo ti lalakyan. Si kapay nga lalaki ti anak na ti agsangit-sangit dita. Kakasla si ka tinapukawan. Ay, tandaan na mare, ha? Ay, Babae ti anak ko. Sampay nga nagturpaos. Ngem sinikukan ti barom. Pasensya kan tatang. Ay, sana bale baraw. Napakawagan. Naklon kan. Akas bali na manugang ko. Kabutan na pudno. Namok nga napudno ti panggap mo iti anak ko. Agim tila jak kayat kat deto'y nanag mo nga. Sumanao. Managpasagid. Kasanaw. Napiklan amarites. ay, anya ti pagbagamay. Ay, si ka Bartulaw, nasaysaya at laangan na ti agimarites ngem neta kanayon nga agbarbartak. Ay ya. Awan ba ti daw-dawatek ka nga pagbartek ko? Ay, Agtala kayong tatang. Anti. nanang. Sardin kayo. Nagsang kayo kumagap-apa. Ay, na Diyos ko, ay anak ko. Amuyo ba't ka, kagurgurak ti mamartik a tao. Kagurgurak mo ti marites. Tatang. Nanang, tala kayo. Ay, na Diyos ko, ay imbag ta marites. Ta saan nga mabartik nga agaway. Ay, ket imbag pa'y atamamartag. Saan nga makadadaal ti biyag ti espada ng tao. Ay, niya. Kasano nga roday. Ay, Agit aklunin ta na. Awan ti mabalinan ta. Gabuta, agabalayan ta karudan. Taadang arudan. Agpitpitik iti tiyan ti anak ko. ay, na Diyos ko, aya. Ay, baraw. Ay, awan ka din iti pabuspusan. Ha,
Ay, nagluko ka na bakit? Ay, nanang, aklunin niyo ko man ti. Aklunin niyo ko man ti amin. Kinrespetar niyo ko mama ti desisyon mi. Gabot ay ipatpatid ko ni Jelay. Ay, nay, Diyos ko, ay, saan ka di mabalin nga agasawa kay Latan, nga saan nga agbalin nga abalayan ko, dahil ito'y ama na nga mamartay. Ay, kitula mabalin ko bakit, inaramid ko mo daytan. Nga agasawa da, nga saan kay bilang nga abalayan, gabot at chismosa ka. Aniya, ay, agis istorya ak lang tipod no, nga ka, maipapan iti kabibiyag ti tao di tao. Saan na ka mang dadail, anya nga saan? Manon tinadadail nga agasawa, gabukit itay na marites mo. Ay na, ay, tala kayo nana, tatang, tala kayo. Ay, kit isunat pagtalain nyo, isuna at pagtalain nyo, saan nga siya? Agtala kayo na, nanang. Tatang, pasensyaan nyo ni nanang. Tatang, agtala kayo. Ay, agpada tamang matgayam aya, anak ko. Uwin nanang, isumati ko nada. Naimas ka no ti luto. Ay, wine. Ay na, agyaman akmot adda kaduak, adda kabadangak iti kusina. Ay, tanodad duma, ay na, akit, mapanugak mo, tasisyak mo ti babae dito'y balay. Saan na bale, nanang? Narwa makiti trabaho ti balay. Ay na, wine. Makita nga ro, ti trabaho anak ko. Iti manupay lang nga aldaw nga panagnaidyo, iti anak ko nga ni Kevin dito, kalpasan day di panagkalay sayo. Ay kat makita nga, nalaing ka, kat nagagut ka, naanos ka, kat nadayaw ka pa. Agyaman ak nanang, ay na, siyak ti agyaman anak ko. Taagsimpamot laang ti biyag ti anak ko, nupay nasimpamot ten, awan mo ti, awamot unay bisyo ni Kevin. Wan nga rod nanang. Agpada kami nga nagasat iti maysa ken maysa nanang. Ala, patsik day ta anak ko. Ala, agsinublat ta nga rod nga aglutaw. Talaga, agpada ta nga nalaing nga aglutaw. Awan ti problema nanang, no iso ti kayat yo. Ala, kaadwin ta nga rod ti mangan. Ay, misuro ka ti panagtsinda nga kayat ko. Kentap no ammom, no sa dinno ti pagkatkatangak. Ngamin, ammok no sa dinno digiti. Presko nga talaga ti laklako na. Saan nga manang gundaway nga komersyante. Ken amok ida, ta ibilin ka pa'y kadakwada, tano si kati may makitsinda. Ay ket discount tanda ka. Sige nanang, tanong maminsan sakton ti makitsinda. Wan, katagsakit mo, dakit ituman kunok kwa. Tamabanugak. Awan ti problema nanang. Yan tangay, awan mo't piti trabaho, kata masikugak nga raw. Ken, ure ko lang ti panagmarcha kon, iti panaggraduar ko. Ala, agya, manak no kasta anak ko. Adetoy, liklikam no kwa detoy nga aglalako Ha? Apay mo tanang. Ay na, sweetik day nga bakit. Ay na, kisayan na. Ti atap ko pa data kisayan na jelakaw. No isupot nahan, pasimple nga irigrig na tayo taduma. Ti atap ko pa ikat, adaswitig data pagkilwan na. Ala, nagmadimod kaya? Wine, kasta, dakas da kita. Amom, iso nga digiti anak da nga pinagbasbasa da awan tinagbalbalinan da. Takas tamot mananggundaway da mo, tadalamang laklakat at tao. Ha? Wine, nagsapa nag-aasawa digiti anak da. Takasanaw. Dahil tamot, siniswitik ti amuda, iso nga nakarmada, dahil inauna na, nasikugan ti Amerikano. Agad, binebe anti-Amerikano. Dahil may kadwa, intaray ti Hapon. Agad kasi mo, saan naman nga tinakdiran. Dahil may katlo, ti lalaki, iso mo tinakasikaw, intarayan naman. Ay na, iso nga di kagawat gatang tita. Sige na. Dahil ta, dahil taglaklako ti nateng. Dahil ta, bakit?
Liklikan pa'y dayta nga paggatangan. Ha? Wain, ay nana, nagkaroti ang lit na dayta nga bakay. Jak man na mo ta, adala ta mailawan nga gumatang. Di da nga ta maangot. Ay na, permeng umati buor ti payod na. Nakabangbang say. Diyos ka, iso nga liklikam dayta. Iso nga iso nga insina ti lakay na tadeta kinabang si ti kilikili na. Ha? Sige nanang. Sa dinawar ti pagkatangak no ka nanang. No natang, di jay, isut pa pananta. Di jay, nasaya at di jay kanyak. Ikanak pa iti libre no kwa, pasurutan na, adapay palibre na no kwa. Angam di jay, hamutultuladan mo't di jay. Apay mo't nanang. Ay na, mahilig mo't nga gisto istorya ti saan nga usto nga pakastorya anti kaaruba na Tanong kung mapanak gumatang, istoryaan na man. Di kahit mo sa unanang, chismosa. Why? Chismosa, no saan nga pudpud no ti pagbagana. Sana kas kanya, pudno aming nga istorya nga maipapan itibiyag ti panak nga tao. Sige nga nanang. Kano karne mo, sadya nga parte, isurok to king kada ti pwesto ni Minda. Kumadrig day dyan nga, bubingim siya, kumadrig tinanag na kunak kumaw. Kasadar mo siguro day dyan, kung ininauna lang. Nagagat day dyan. Ang di dyan, awang pinangasawa, at adya kamaw. Adan sa tumtumboy na. Ha? At bakakat no makurso na daan na kaiso nga amukan, nga manugang ka, tapno amo na nga asawa na ka ni Kevin nga anak ka. Baka pudno ti atap ko nga tumboy dahi at baka discard yan na ka, digaan na ka. Sige nga rod nanang. Mala, tapno amom ti ubraam no sikat ti umay makitsinda dito, tsindaan. Sige nanang. At ako nanang. Ay nasaya at mananak ko, may kanta. Aglututan, nakatsendakan. Uwi nanang. Kompleto mo't lahat sinindam anak ko. Uwi nanang, kompleto. Ay nasayaan no kasta. Ay win kayo nanang. Amo yun ni Minda? Ni Minda kaglaglako itinatang. Ay di karne ko nakuma. Uwi nanang. Ay na. Saan mo't gayam nga tumboy nanang? Anya? Pag kunaamat. At na nasagap ko nga damag ijay kaabay na nga pwesto. Kat kunada, ada ka naman timang sunsundo nga. Bombay nanang? Anya? Ay Bombay, baka mo't agsingsingir lang Saan nanang? Ibagada mo't nga da relasyon da iti Bombay nga nagutangan 95.6. Ha? Pudno ka di da. Uwan ananang, istorya mo ti aglaklako nga kaabay ti pesto ni Manang Minda. Ay na, pumatol pa ilang mo, digiti pa lang mo, Bombay mo. Bombay? Baka dati agsor-sor-sor no ko nga agsingsingir ijetsendaan. Kaya huwag nagpaisaw. Kailangan nagdugyod day jay. Kasla saan nga agdigdigaws. Ay na. Kurang na lang, no aglengid day jay kat kasla mabalin mo nga pagsawsawan iti fried chicken. Sa bagay nanang, imagine kami tila nga digiti agpa 5-6 nga Bombay. Talaga nga, kaslasan nga digdigo sila nga da. Wen, ustot ako na, manugang, ay na, perme, ti kinaado nga Pilipino nga mabalin na nga tutupan day jay pelaang mad Bombay. Indiano nga nakabangbang say. Kas kaangot dati lakot nating nanang, ay wan, dayjay nga bakit, kadaang lit na, kas jay ti angot dagiti Indiano. Akin amo yung gayam nanang, natichismos ang ibagbagayo, nga liklikan kapag katangan. Ay na, ada nang tiliw itay nanang. Hanya, wan, ngamin, ada nang idarumkin kwa na, tada ka no dinadaal ng pamilya, tagiwarwas iti damag nga saan ngos usto. O kunak to, pa'y king kachismosa day dyan. Saan nga kas kanya, nga pudpud no amin ti ibagbaga.
Alawon nanang. Agi istorya ta pay nanang irapin ta ti agi marit ka digiti nateng. Ay wan, tasyak ti mga rasaw ka dati karne ken manggalip anak ko. Mangiwa-iwa. Magistorya ta pay Wan nga rod nanang. Ado pay ti istorya king ka. Ha? Wan. Ado tinasagap ko nga damag iji tindaan. Ta naamuan da nga rod nga manugang nak. Ay na. May samot din makiinistorya kanyak nanang. Ha? Ay kit nasayaat Ta makadkadwam dagiti taga tsindaan. Wen nga rod nanang. Dako nanang. Ay ada kami kini Jelay dito'y kusina anak ko. Agidas-dasar kami ti pangrabyan tayo. Ay nasaya to kasta mabisita kon. Sino ka dito nagluto ka na kayo? Ay, duwa kami anak, tinulong kami anak ko. Sigurado nga naiimas maangot ko pa lang ka talaga nga naimasan. Kamusta mo ti trabaho, mahal? Nasaya mahal. Nalakalat trabaho ka. Napromotak nga ron na supervisor. Dahi tati baraw. Talaga nga nalaing nagagot na anos iso nga napromote ti trabaho na. Wen gordanang, alaki imbag na-promote ka anak ko. Kaya kumusta kayo mo dito eh? Kaya makita ka na pintas ti langin-langin nyo, kini Jelay. Wen mahal, agkatunusan kami kininanang. Nasayat no kasta. Taman mano ti kasta nga agkatunusan nga manugang kang katugangan. Ay nano siyak barog. Nasaya at ipanakilangin-langin ko, ore sa sinaw, nang runa kini Jelay, nalagaan tirik na keng kuana. Agad, sapay ko mga rod, takas tanto mo ipanakilangin mo kini tatang na, nanang. Ha? Di ko nain nga, di pinagbalo ti panakilangin-langin nyo, iti abalayan nyo. Saan kami ba't nga agdindin na? Saan kami ba't nga akit kita? Adan tulad ta pa nagsabat ti dalan yun nanang. Kit dawag ko sabi ko lukasano ti kinasaya at ti langin-langin nyo kini Jelay nga anak na. Kasi ito ikin ni Tata Bartolo. Alakit pilitik to anak ko. Inutik Agyaman ak nanang. Awan ti anyaman anak ko. Alamangan tayo, nagtugaw tayo. Agtugaw kan, Kevin anak. Idasaran ka lata. Siya akong nanang. Alala, sige, iserbyam ti asawa manak ko. Kasta tinasayat nga asawa, iserbyan na ti asawa na. Nang runa ko iso ti mangmanggad. Uwan nanang, awan ti problema kanyak. Tano si kanto mat, manggad ka mat. Agtinulong ka iton Kaya't mo ka deti na mahal? Well, mahal. Uri amin-amin din kayat ko. Talaga nga, angot na pelang nagimasan. When mahal. Ang among mahal. Ang lita karuba tayo, nagsinada ka no? Ha? Sino? Da John Paul ni Alexa? Wen. Taabay. Kit pinanawan ni John Paul Tadi namot amo agluto deti asawa na. Ha? Wain baraw. Nakiinostorya kami itay ken ni Jelay di takaruba. Tayin tugot ko isuna ta maburing bat dito Ha? Wain. Ket nagganas ti istoryaan may iso nga na ibagada. Nagsinadagaya man dagiti dua. At akasanaw di namot ket sursurwan ti agluto day nga Alexa. Kaya anya pa ita. Pinanawan ti asawa na. Ay, di maba yan, di na mo agluto. Iso nga nagkasat ka baraw. Tadat yung asawa, nalaing nga aglutaw, akas kanya. Anya. Anya ti kayat mo asawan, Kevin. Yung kami palang makipagnaid ka ni Tata Bartolo, nana. Anya. Kaya apay, Mike. Ada ka di problema dito, Nagsaya ato pa iti panakilangan-langan ko iti asawam. Saan nga day nanang?
Siyempre, mailiw mo't ni Jelay, iti amana. Kandam na no. Wala ka sa nung ta pa nagsikog ni Jelay. Kada say dito itaada nga mga iwan king kuana. Sa dito agtrabaho dito da kayat na kandap no ma-exercise ket adda nga mangkita kin kuana. Kasano nga rod ket agtrabaho mapamot agtrabaho ni tatang na. Panawam mo ta mapangkawat agtrabaho. Di may sanan to sa jayen. Kabaylan namot nanang ta. Mabayag mo't pa nga ganak. Uray pa'y anak ko, dimlaam mo, yad adayong apo, da mapasama kin kuana, awan ti mangkita kin kuana. Ala pa, palubusan na kamlatan nanang. Uray, agsubli kami tumala dito, no dandanin to aganak ni Jela yan. Anya, iso ka diti mangayat? Dinaadda ka di dinakayat kanyak ni Jela. Awan nanang. Ay, ampay nga ron nga kilaat-latan nga kayat yung mapanagyan ijay. Kasti ko na, kami mo't agyan ijay na mailiw mo't ni Tata Bartolo iti anak na. Kaske ni Jelay, mailiw mo't isuna iti amana. Sigurado ka? Uwin nanang. Mailiwak mo't mailiwak iti agasawa. Awan ti kadkadwak ti balay. Awan ti kay nistoryak. Kumusta nga tamot da Jelay ken ni Kevin. Nasurok makalawas nga. Di dami masyar dito. Ay. Anya nga tat mapaspasamak kadakwadan. Imbag pwede adda ni Jelay dito. Adda ka kay istoryak lata, adda ka inistoryak, adda ka duwak nga mapan makikaaruba, adda ka duwak nga agluto, agdalos, adda mapan makitsinda, adda ka duwak nga aglaba. Ang imita. Itamot la agawid dito yan. Ay, Diyos ko ay. Amangan mat no inya dayo kanyak ni Kevin ta. Api kaya dayo na kanyak ko ma. Kat nasaya at kami mat kini Jelay. Ay na, maburbur siya anak nga talaga. Inak malaang sarungkaran iday numigan. Saan nabalan nga masair tiriknak nga makakita kaday di nga mamartek nga Bartolo. Tinasisita, makasarita, ti anak ko, ken ti manugang kao, ta mailiw ang kadakwada. Apple. Nakarakab na ito yung gate na. Tugtog kaglatan. Jelay! Kevin, anak ko. Inanang yung marida ito. Apo! Adan. Mangit ko na dano masindig. Adaw may mangilo katigate. Sino da ita? Ay, Jelay anak ko. Ninanang mo marida ito. Di katugangam. Ay, dakay kayo nanang. Mabitlain ta. Ilo katang kayo. Ay, agyaman anak ko. Sobre kayo nanang. Kumusta kay Mait? Ay na, mailiwak unay ka na kayo. Nasayaat mo't nanang. Agdualawas taon nga di kay may jabalay. Nanang ta. Awan nga minti kong daway mi. Ta dumot ti trabaho ti balay. Kato awisik ni Kevin nga may jabalay yo. Dumot ka pambar na. Nga busy ka no trabaho na. Ikat i-day off na nanang. Kat nairanamot nga rin kami ta nagpa-check upak. Asa din nung arot ti ayan ni Kevin. Ken sa din ti ayan ni tatang mo. Ay, adada dyan likod ti balay nanang. Agsangsango damot. Nga agkatugangan. Anya. Agsangsango nga anya. Agit inom da iti harak iti likod nanang. Anya. Anyak aditi okasyon. Api didakla inhawis mo tan anak ko.
Awan ti okasyon nanang. Ang apingor nga agin inom ni Kevin nga anak ko. Sala aginom day jay no ada okasyon. Awan ngamin kasangsangon ni tatang. Sipod idi may kami dito eh. Rinabi mo ito ngagsangon dakin tatang. Mayat nanang ta. Tapno no may asidig datirik na dati tunggal may isa. Aniya. Aguray ka man. Enak man sa jay. Ay, Kevin! Kevin! Ay, Inanang sa JJ, tatang. ewan sa ngagpaysa. Eh, abala yan. Nagta kami dito likod. Nagta kami dito likod. Nanang, umikat daw. Umikat, namang shit ka nanang. Ay. Nga, baraw. Kasta ulay, ba't nakalablabagat arupam? Eh, ang blablasak lang nanang. Mistiso araw. Ay, aping agbarbartik kayaw. Sika, Bartulaw. Insungsung mun samot ti anak ka. Ha? Ang susung ko aya. Inay baklaan kasi may mag. Gawin na lang. Awan na ti madingararami din ni tatang. Isak mo tinangat nga makiinom kang kwana. Una anak ko, ang imnay. Saan ka mo't nga naruwam nga umin-inom iti arak? Nangruna ka rin nabi eh. Pag mangikatlat bandog nanang, way nabalayan. Pag ikatlaang di bandog mo takas kanya. Sisita, saan nga baybayan, ta anak mo, ti anak ko. Isugag kasundo kami. Ay, kaya't ka dati nga manugang. Ang iyaman tatang. Ala, siya tabi tatang. Ay, agtanakat kay Ben. Si Kamat, Bartulo. Isuna, isarding yung daitan. Kapag balinimot, amamartag dat anak ko. Ay, saan? Nanang, amok ter aramidek. Sabi, sandak ko mga biyangan. Ay, kas ko na ni tatang. Da kami magtagbanbanog para itigatang mediarak. Nanang, bebean talata idan. Tinasisita, nasaya at tilangin-langin da. Anya? Awan mo't kiti madingar aramidin da, nanang. Saan nga kasla ka dito duma? Kay kahit ko pa'y kiti nga agkasango dan. Tapno saan nga rumor di tata nga mapan makin-inom iti arak iti kaaruba? Ha? Eh, ang saan nga naruwam di anak ko? Saan na bali, nanang? Awan mo't ti madingar pakpakita na. Nadayaw lata urin no kainom iti arak ni Kevin. Angim kasano nga rod no maitulad to iti amam. Nanang, mamartik ngagpaiso ni tatang. Ngims nasaya ati so nga tao. Awan ti dinangdangran na, awan ti nag-agrabyado na. Awan ti pinagpadakas na nga tao. Wala nga amang ano. Ay. Ala ustunan nanang. Awatin na kumano. No mas kanunungak ti asawak ta. Diyak kahit nga minagapa kami. Awan na nga alos tunan nanang nang kayon. Nang anak ko sa kapayak nga may ditaw. Kumusta kayo? Kumusta si Kugmaw? Nasayat mo't nanang. Amom nanang? Oh. Maburing ang dito ita. Nasanay ka makisar-sarita king kan. Ha, uray mo't siyak. Jelay. Balasang ka. Amom nanang? Ada kagandang ko nagsikog dito ka Aruba. Ah, asin now. Tay balasang ni Auntie Gloria. Agpada kami. Angin, saan nga na pa nagpatpa-check up? Anya? Kasanumot kami, kad manugal da di inana. Manugal na Auntie Gloria. Ay na maitaya na pa ita sa ngaribo, iti mesa aldaw, iti wedding. Imbes ko mga itad na kadata anak na, nga aganak abalasang, tayintarayan da iti nakasikugking kwa. Kasi mo, agsuksukal metlata nanang. Ha? Oh? Good. Madia. Uy. Saan na ba? Saan na kaskin ni Kevin?
nga ited na amin nga sweldo na. Italaang ba't nga agin inom iti arak, nga masug manumat laang, awang pa sa gasot a pisos ti magastos na nanang. Agin numat la iti arak, saan ba't nga agsigarilyo? No makaibos ti mesa nga bilog, sa gesa da kinitatang, malpasdan, mangandan, sa dan tumaturog. Saan ka kasla ka dagita ka aruba, nanang? Ay na, nagagrabe da. Iso nga kahit kung uminom lang dituin ni tatang. Tapno na tigasta, mailiklik ka dagiti ka inuman na G-store. Ha? Ay, uwan ba't kid di ah? Ang uli, ituloy mo man ti istoryam itay. Anyang istorya nanang? Dahil tinagsikog nga kagiddan mo nga nagsikog ako na mga di nagpapacheck up. Anyat na pasamak. Ay, nanang, naganak a premature. Anya? Ay, grabe mo't gaya man niya. Wow. Ay, nanang, kaya't yung ka diti, umyantat na dito eh. Kaya't kung aming nga kain istorya, ay kahit no okay lakit di kinitatang mo ah. Okay lang nanang. Agyang kilata pala dito eh. Yan tangay may sayo di balayo. Dito'y kilata nga makipag na Eden. Kasaritak to ni tatang, taag de den natay lata amin dito yun. Tapno adda kays istoryak, nanang. Ha? Winsa nga agpaisaw. Ala, kasaritam to nga rod ni tatang mo anak ko. Tabareng umanugot isuna nga makipag naudak dito'y. Uwin nanang. Nakariing gaya man ni Bartolong nga mamarteg. Amangan no pagsawsaw anak. No makita na. Makita na nga imyalang iti balay na. Ay talaga apaek mo. Uray adda kiti balay na sa anak ka paate. Imyang kamugam. Abalayan. Ha? Naibag nga bigat mo. Naimbag nga bigat mo mahit abalayan. Nagkape ka kaday na balayan. Saan pa ay abalayan? Ay, sakto. Kape ah. Kaya mo timplaan ka, balayan. Ha, itimplahan na ka na. Ay, saan na balayan ka? Babain mo. Ay, awantian yaman na. Yan tagay timplaak mo lang ti kape. Itimplaan ka lang na. Nabayag ngaminan nga awanti itim-timplaak iti kape. Nabayagak ba't ngaminan na balaw. Uri mo't siguro siya. Halos nagsaruno lang nga natay dagidi asawa ta. Dagidi asawa ta, kunak ko ba? Ala, tugaw ka lang taditan. Nagtimplaak ti kape. Nagkasangot naman nga kape. Adapay pandisal siguro dita. Ay, adda. Ay. Sige abalayan. Giyaman na ka. Awantin yaman na. Kasta ti agabalayan. Saan ka de? Ayun abalayan. Ay, siya kung ti agluto abalayan kababain mo. Makipagnanaudak la dito. Sakit awan ti ubra. Awan trabaho. Ay, saan na balayan? Nasanaya kung nga siya taglut-luto dito. Ay saan? Siya ti mangluto iti sidain tayo. Tapno sa anak mo't nga mabain nga agyan dito'y Tapno adamot ubrak. Ay, malasig yung mga raw. Nabayagan kahit nga awan ti nangiluto iti kanan may. Ay, anabale. Siya ti agluto nga ron ti kanan tayo ita. Kisapay kuma. Magustuhan nyo ati panaglutaw. Ay, kete, para makita. Agam ti damag ko, nalaing kakanong agluto, abalayan. Ha? Sino mo tinag ko na, abalayan? Ay, kat isuti ko na ti balasang ko. Kas ti balasang ko, nalaing kakanong agluto. Ay, mas kano, dagiti luto. Ay, saan mo't unay, abalayan? Ala, agluto ka mga ron na balayan. Tapno no, maramanak mo, ti luto. Ay, kito na, abalayan. Ala,
Siya nga rodin ti makaamu nga agluto abalayan. Ay, sige. Apan nagtulat na balayan nung makaluto ka. Uwan, abalayan. Ay, Ay, balayan. abalayan. Ay, ipadas mo manggayam dito. Anya dayta. Ay, dress data, bestida. Ha, bistida. Apay nga, ipapadas mo kanyak dayto abalayan. At nga min sobra tayo sweldo kita ay. Limabasa kami dito paggatang ti bestida nga gatgatang iregregalok kaday di pimusay nga asawa. Kasla makitak nga bagay king kaday tanga dress. Ha, what? Sige abalayan. Ipadas ko nga raw. Nagligat ko nga alain ti turog ka. Eh, sa anak bata kastoy, idi. Tayak pa'y laing nga baliktad. Yak batla makaturogan. Hapi namin ayang nga panunutak ni Bartulaw. Diyos ko aya. Anyat ka ipapananda kiti. Kiti aramidon na kanyak. Diyos ko. Hapi nga di mo't maiwak si iti panunot ka unday dyan nga Bartulaw. Nga uri no makit-kitak iti nga umin-inom da iti anak ko iti arakot. Kasta saan kumot akaguran. Nga kasla kilkiliginak pa'y iti is-ismanak. Iti napangkuin indanon tay pulutan da. Ha? Kinapay nga inikanak iti bestida. Agayat nga tabot kanyak ni Bartulaw. Aguray ka man. Kaasimot ni Bartulaw. Sipod idi. Imya. Nagnaudag titaw. Impasublat namot kanyak di silidnan. Kat iso timat maturog di salas. Kaasimot ni Bartulaw. Inak malayabanan. Taumaylatan makikaidda kanyak. Kababain mo't kinkwana. Bartulaw, Bart, aglaing ka. Taumakar ka di silad. Kat lamlamukan kan sa ditaw. May kan. Ano? Umay kan, umakar ka di silid mo. Saan nga? Naalasakit kita nga. Siyak pa'y nga makipagnanaad laang ti agyan iti silid kat sika kat maturog ka dito'y salas. Mare, sika ka di dahil na abalayan. Uwe, nabalayan. Umay kan. Giyaman na ka abalayan. Awan ti anyaman na balayan. Sakit di ati agyaman. Aping agyaman kakat silid mo da ito. Sigod nga iso ti pagturugam. Kas kaman na dahi di asawa. Nasikaso kanyak abalayan. Ha? Abalayan.
Mare, Balayan. Bartulaw. agabay ta nga maturog. Okay laking ka. Wan. Okay laang kanyak. Balayan. May katingal. Ay, inarakop na kabutan na balayan. Saan ka lang ara ko po na balayan? Agkakpay na kita bibig mo. Ano kaya? Ay. Ang mga balayan. Si ibo di dinaramanak ti na ima sa lutom. Ay, sa bulsa bulik matin. Yan magusgustuak no sigati mang luluto di pulutan me kini Kevin. Ay. Ako, wag kaya tagsamot yung king kabalayan. Anya. Kaya taksakin kan, maray. Ay, ngamin ko, paadam tayo di asawa ka na imas ti luto na. Nasikaso pa eh. Ay. Uray mo't si ka, Bartolo. Di mo lamaw. Ay. Managsagot mo't day di asawa. Tila nagdumaan yaw. Day ta kinamamartik mo. Sa bali mo't gayam. Sa bali raman na. Sa bali raman na no makiinag itikas king kangagat arak. Ada ka di magbagaw mabalayan. Ay, aawan abalayan. Numal, itay na lang abko ti agat arak ng iwat na. Kasla nagmayat tirik nana. Ay, kaya't ko nga ulitin na ti panangagag na kadagit ti bibig ka. Ay, abalayan. Sa mo ka di nga nagustuhan ti panangagat ko. Kita bibig mo. Ay, saan man. Abalayan. Ay, umay kang rede. Apay kas na nagbanglaw. Nupay agat arak nim kas na nagbanglaw ti sang na. As lama, ada nga magargari ti riknak. Balayan. Ang giyaman na tadi mo din kayo tibiyag ka. Narigat ti awan ti katakunay na balayan. Isungarod nga kanayo na nga ginamit ti arak. Tawal nga ro ti asawa ka. Ay. Siguro. Iso nga mabangga makimarmari tas takaro ba? Gabutawan mo ti asawa nga katakunay na mo. Anya? At siguro nulatan ti agasawa. Tapno no ti na. At katakunay na itan. Ay, baba na ti pantikon ti luka. Ito tamang langin nga rumapawak iti babae, abala. Ay, itataak mo't malaang nga namarabawan abalaya. Amo mabalayan. Narabaw laing taragsak ko. Angim naragragsak na rumabawak. Hanya. Kukunak. Ay, kung pakatawak laing abala. Ay, kayang-kayak pa laing abalayan. Ay, wun nga ro na balayan.
Jakman impagarot nga uray no altak kat mapatangkan na pailaan. Saan na kami nga tagibasitin nga manginom iti arak. Adda nga na narugso kami balayan. 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 Anya? Pudno ka di tayo tatang? Pudno ka di nanang timpudno yo? Hey. Ay, si Kan Bartulaw, timang iba ka. Ay, si Kalatan Amare. Sa ano siya? Ibagayo man napudno timbagayo, tatang. Nanang. Adda na pasamak yo, idirabi Nanang. Anya dito nga narami jo? Ay, kwa. Agayan ayat kami. Kini Bartulaw. Pudno ka di tatang? Ay, ako mo't siguro tidagas na balasang ka. Nabayag mo tin pimusay day dinanang mau. Wan, anak ko Kevin, uray mo't siya. Nabayag mo tin nabalo ak. Wan natatangan, kanulay di karapaan kayo, hindi ka lang kayo agap agriri. Ay, di tayo dyan balasang ko. Kasanong orno, kanayin kayo tula agriri. Saan, anak ko? Patsin me kinitatang mo. Nga, pagsayaatan ti amin daytoy. Kasano ko mananang? O nanang, kasano ko nga pagsayaatan daytoy. Kat adda nga, maibabain ti pamilya tayo na. Anyan tulaan yung ti sawen ti pada tayo nga, di kita karuba tayo. Ay, awan ti bibiyang ka, uri na ibagbagada. Basta, gayang ayat kami. Kini Mare. Ay, wan anak ko. Ay, saan ko matkiding gaman panunutin ti masao ti tattao. Basta tinasisita agayan ayat kami, kini Bartulaw. Ngim tatang, sigurado nga pagchichismisan da tayo dagiti kaaruba. Eh, babam latay da. Apay, isuda ti mang paragsak kada kamay. Isuda ti makaitig ti ragsak may. Uwan nga ron anak ko. Agdidin natay latan. Agdidin natay yun nga upat. Anyati kayat yung kaday. Makisina kami. Da kami tiagdan, ijabalay da. Sagigay sa tayo ti balay, kasta. Uy, kayat yung ti kasyay. Angin ka sa nung arod ti sikog ko, nanang. Ay, day talang mo't Baybayan yung aminan, ti masao ti tattaong. Una nanang, angam saan nga. Na, alas sakit kitaan. Nga da kayo nga agabalayan. Agdindin na kayo nakasagasawan. Da kayo nga dati nga agkaarapaan. Dati nga saan nga agkinaawatan. Kat agin inayat itan. At da nga agbalin kayo nga. Arkos dagiti nagsiping ti dila na dita. Bebe, amlatan anak ko. Ay na. Saan nyo ka din nga materitrik na yun? Baka mabalin nga, mapigilan nyo pala dahil tamarikrik na yun, tatang. Isado na nakaw. Di kinagpaiswan na. Pinamindwami iti nakariing kami iti parbagaon. Why? Napigsa pala ni tatang mo, Jelay, anak ko. Anya? Anya, nanang? Nagpamindwa kayo ko? Why? Diyak mo akin ni Bartolo ta. Itay nakariing kami ka rinabawan nakmadlatan. Agpaiso ti ko na da Kevin kay ni Jelay kasinyong
Ngay dinaamuan dagiti tattao iti aglawlaw mi ti nagbalin nga relasyon mi kini Bartolo. Da kami ti nagbalin nga tupiko dagiti Marites when chismosa iti karuwa mi iti lugar mi. Salang iti lugar mi no di ket pati iti kabangibang nga barangay ket nakadano nen. Nga da kami nga dati nga saan nga agkasundo nga agabalayan. Da kami matlaeng gayam ti nagbalin nga agayan ayat nga ado di kiti may bagbaga nga naalas ka nakit kita nagdiden na kamit may sa abalay ang di damot kayat nga makisina kami kinured da kami di mimot kayat balakadan da man kasinyong balakadan da kami man kani Bartolo talaga kayat may ilaban ti panagayat mi ti tunggal maysa tanarigat kunan nga ron ni Bartolo agpaiso ti kunana nga narigat ti awan ti katakoy naynay na iti biyag. Ket madmadlaw kumet kasinyong sipod idi na addaan kami ti relasyon ken ni Bartolo na idjak metten ti mapanmakin in istorya iti kaaruba. Taadda nga roden iti pangipapaayak ti atensyon ken oras ko. Kastamet ken ni Bartolo sipod idi agayan ayat kamin no ibagak nga saan ka gininom ta intalaengen agkadel ko nakatapo ti alisto na mo deti lakay. Imbes nga ginom ka iti arak intalaengen iti silid ta ko nakat. May idjan na meten kat man manumetlaengen nga uminom iti arak. Imot pagsayaatan na gaputa saan akon nga mapan makichismis. Ket saan kami nga agapapan kan ni Bartolo gaputa saan mat uren nga gininom iti arak saan kami nga agapapan ket patyen mi nga napintas to ti langin-langin mi aging ga intong tungpalbiag mi. Dahil nga ro ti bakabuklan ti bakasarita kasinyong no pay happy ending ako nada angem adulat tamad dagiti komplikasyon ti desisyon mi ti pangeddeng mi nga inlaban mi ti ayan ayat mi ken ni Bartolo angem agsagaba pay digiti anak mi ta maapektaran damet ta paapektar damet madimetrik na da nga maichismis ti pamilya mi. Kat lang iti manugang ko gaputa sa anak mo't una yung mga makichismis. Kas lang manunak mata kasaritan. Dahil di nga ron, ti pakasarita, kasapay kumagad na kay batit adal, ken liwliwa kadag iti padak kadimngeg. Kaya ti yun akong tagyaman kadag iti makita di balaka. Nagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mga ng ornos, ken ang iba sa ti pakasarita. Kaya more power to your program and God bless everyone. To'y pagayam mo nga addaan iti complicated love. Complicated relationship. Mari. Thank you Manang Mari, timburay mo nga pakasaritaam. Dati kat talaga, pudnuti ko lang nga makapakapidutan ti adal dati kaputa adu di kiti makarelate akas kada kayo nga mangilablaban ti ayan ayat da iti kaayan ayat na